Ngwatanĩro ene ngari cia Matatu aja Meru nibekĩte gĩkaro na OCPD munene wa trafiki na maabisa bangi ba kaunti kenda kwarĩria njĩra ya kwagĩrithia na kũbangania biacara ĩyo bwega. Nĩarabetikanĩrĩte kĩrĩmanto mwanya mwanya njara ya mwana wĩkĩri uniform kĩrĩa ariti ngugi ndene ya sako cia Matatu ĩrĩ njĩra ya kwagĩrithia biacara ĩje. Mũthuri Muriuki na ripoti. Utongerewe kama Matatu nene kaunti ya Meru kitongerete mukarikiti wapo kitongara ci na retete amwe utongerewe thirikari ya kaunti ya Meru be kurikithia mawatho na rutero thirikari nene na polisi na kyote kingi ni kwariria mawatho jaba bagwika nikenda gutigira siri cha Matatu cionthe cikithwa cina urungika muno abiria betu tukwenda kubera utiro bakeja stage bethera muntu ura wi stage atena uniform kana atena mbanji kumenyeka ujo ni staff kana ni muriti ngugi o kya makiki either kamenya either kamenani either kya nyamena kenda bethwa bena identity ire kumba bamenyeka kenda tu aturana mandu jangu nsira gutumura antu braba mikora kana antu babangi kuija gutonyera ngugi yetu kende thuka nuntu twamenye ngugi yetu iri thukwe ni antu braba kuija bachiethetie ni antu agwikira ngari kana ni makanga bara tweta makanga beja bagatonya kenda na ngugi yetu inyanga na kya muthia ikethwa ngugi yetu ni ekurwa ni ekuthukia turenda kumeki Meru yetu city na tutemeki city tutera batu turutera Matatu tutiromba ku streamline operations yetu on the side of Matatu kenda tumba kwa city na tuhakikisha twa karantina antu betu ngugi tukamerita na Murungu agatutongeria tumbe kumikinyara twabanga narua bakiwa kakitaya kaingi anasiasa betumira ndaka kuleta wagagia untu bra nande bakunda kuregana na bu na inya biacara anasiasa nabo bakajukia advantage kwithwa nandi antu beja bajukwa ndene stage wajoka iwa nandi ngari ni antu ba Matatu barathuka ya town kana ibo barenyangaya nuntu tutenendete so batu antu betu tire bakethwa be stage batena uniform batena bunch arafu wange step wengi ni good conduct muntu etwe tugo OCPD ageta kahewa nini akathithirwa interview akona ukethai muntu mwega kwithwa gitangu ki community Antona OCPD Ambroschalo agonto buketha buketethire muno kuleta ngwataniro na kinya ukiri. And this is a sure way of making sure that this partnership, which is multi-sectoral, that we have a checklist and our work is to enforce basing on that checklist issues to do with the conduct in the main Matatu terminals, badges and uniform. Tukwari manto ja maingi mono ja ukonie tauni yetu na te tauni ya Meru wake weta mwakan Kobo, Maua, Lare, Timau na other sub-towns kenda tumba kuleta onda ya ukamati kenda. Mũthuri Muriuki wa Juma Mutiro Kangangi.